Anyang 2023 bulan itaning Disyembre, King eskwelahan ginawa kaming Christmas tree. At nekatas ning Christmas tree tutukod ne king kisami, mialiwa kolor sulu, maluto asul lampong berde. Ating babaeng estudyante minukiyat king Christmas tree, mitaluras yakit ang sanga sinabit ning kayang panty. Minawos siya kong saklolo, ing babaeng estudyante. Anyang leko, kunepo, lalong melapak ing kayang panty. Ating pang mestra, sexy, may kalamyaking insidente. Kaukyat nami sabit ya parehas sing milyari. Menangis lading adwang beauty, makalunos sing milyari. Yang ninukso sabi-sabi kami, melakwan ing karelang panty. Ating babaeng estudyante minukyat ing Christmas tree, mitaluras yakit ang sangab sinabit ing kayang panty. Minawos siya pong saklolo, ing babaeng estudyante. Anyang leko, kunepo, lalong melapak ing kayang panty. Ating pang mestra, sexy, may kalamyaking insidente. Kaukyat nami sabit ya parehas sing milyari. Menangis lading adwang beauty, makalunos sing milyari. Yang linukso sabi-sabi kami, melakwan ing karelang panty. Katipada alanong panty, minulila alanong panty. Sinilip ko alanong panty, inuli ko la